Okay, hi guys. Assalamualaikum and I hope you in a good health. So today I baru saja tertengok Wizard Liz just posted something about her husband has been cheated on her during her pregnancy. So I was so unbelievable. First, I see doing someone do video about her and now in her Instagram already posts about her husband cheated on her by using Snapchat. And the girls approach her and tell about her husband and the girl have been a fake relationship. So in my opinion, Wizard Liz is the most powerful woman. Dia sangatlah orang yang cantik, semua ada. Orang cantik, beautiful, cantik, and have a good income. Financial income is good, and then she have a YouTube subscriber, a million subscribers there, and she has all things lah yang she mau. But yeah, kita dalam dunia ni kita tidak akan terlepas daripada ujian. So ini ujian yang dia dapat. So kita sebagai followers dia and orang-orang yang sentiasa tahu dia punya kehidupan, aku memang suka tengok video dia daripada semua. Aku akan ulang video dia, setiap masa aku akan ulang sebab kata-kata dia tu adalah memberikan semangat untuk aku juga. Tapi setiap orang ada nasib masing-masing. Mungkin nasib dia yalah nasib dia macam ni. Then kita to all the women out there, kita kena ambil pengajaran dan get more value from this because first memang masa diorang ada buat video 3 hari, baru ada 3 hari dia upload pasal Q&A with his husband. Okay, his husband salah. Q&A with her husband. So I just already done tengok the whole video. So ada satu part tu aku tengok London ni, dia punya husband ni, dia macam ada something tu. Macam aku bukan Wizard List ada beritahu aku kita akan ada satu vibe ataupun ada aura ataupun ada insting yang intuition macam mengatakan orang ni betul, orang ni salah ataupun rasa macam ada signal. And aku tengok video dia orang yang video dia yang ni. Video ni. Okay? So aku ada something, aku sense something lah. Aku rasa macam masa aku baca ni aku tengok memang people that are in love with people, dia macam ada orang bila kita tengok memang orang tu memang sayang kita, tapi mungkin aku tak tahu lah apa cerita sebaliknya, tapi bila kita tengok his eyes bila buat video dengan Wizard Liz ni, mata dia tu akan ada menerangkan something yang dia ada sembunyi sesuatu, tapi aku tak tahu lah. Ini just aku tengok daripada video je kan. And then dia boleh bagi tahu dengan Wizard Liz, dia cakap kita mesti percaya dengan seseorang itu. Maksudnya kita cuba untuk percaya kita punya husband ke ataupun boyfriend kita cuba percaya, cuba berikan dia kepercayaan. Dia cakap begitulah yang masa diorang tengah video. Lepas tu dia suruh berikan peluang untuk kita punya partner tu untuk kita percaya balik.
Tapi ya mungkin orang lain, setiap orang lain dia punya ujian. Benda yang kita boleh ambil sebelum itu kita doakan semoga kita semuanya selamat dan terutamanya Wizard Liz and her child is safe from anything, and Wizard Liz, I hope that she super healthy and take her health very very seriously, and but I believe that she is so strong. She is a very intellectual woman and very independent woman, so I hope that she is safe. To all the women out there, saya pun saya mau bagi tahu diri saya dan kawan-kawan semua, I hope that we all sabar dalam ujian ini, dan untuk wizard list dia walaupun benda tu kalau ada orang akan stres, orang akan lari lepas kesan dia ni memang sangat stres tau lah. Boleh menyebabkan dia depressed lagi balik sebab dia baru je heal semua. Dia pun adalah seorang wanita yang baru healing tapi tiba-tiba datang lagi ujian. Saya harap Wizard List dan anak dia selamat dunia dan akhirat. Amin. Okay. So, saya betul-betul terkejut. I feel very macam tak percaya benda ni berlaku. So, kita teruskan bagi sokongan dengan Wizard List dan yeah, that's all my story lah. That's all for today, and okay. But percayalah kau punya intuition tu memang betul. Okay? Okay, bye.